maro lava le soi puta vai ia matato le tio pasalalau patalo fatoi si tato tunu po pe lava mo wai tato pasalalau ngai tai ao vi era vale ngal leo le tuo o pe soi fu le lei ia ta po inga fo ia na tato matua mo si fa no man menua au finga no pa ia le tuo ia maro soi puta vai le tai po Tato tau fai whamalo o le vi inga le tua i uil manu lua o le mawana valo si fua lau le lei tahi au wha ua uli tāpo kalame ia me se fōre sui fua manuia le wha fonga mai Samoa le ngata i au ki la neiso se vaenga o le sinam so staff o le neiki lope le vaenga o le na tau wha tātana i tahi au a whi mata le le amata le tāpo kalame le tahi au o le tau wha manino fōre le atunu i lava nisi le o malamalama langa tele tātana noa ai ele fai le official consula o Samoa au ki lani lista la mole palota i Samoa I'm fai e naif so soani la fai na mai la sunga al consula ia a le atoanga fa uma ia le restala o le fai Samoa le si vai nga pe o puinga ata ma fingerprints ia o lo vai la vata vai le tulanga le o nga solo atu o tato atu nu o official po fai ona fai le lista la mole finga palota ia o lea to e lua neva i aso. O ni tapuni lore la paloka se tatu tunu ua wale hinga palota. Ai mo si le fia le tatu o tunu e whamaru ua. E le o whaia le stala, le mwhaina whaia le skala i ka ho isa i mangele. O na o tula fone lava. E malanga lava i sa mo e whaia le stala. E o luna wingara. E kaunga e malanga ai le o le sofa o iulai. E whai ai lau le skala inga i e mwhai inga e paroko o lo manei. A mo temi li, e mwhai o ngā le stalatu ngā le online. Ia ka maiki ma le au masan. Ia e le skala kungi ngā whai ngō whiere ngā e la kuapu e lo waka. Foi lo fingerprints ia ona ato toro le o ele skala i ngole ka kodi si paroka me le tato tulu ia ele o e mau msalo pe ko luova ia so ia ko pungi le lola e o e pia paroka ia e na se tu ora o ia ko ko ngangi malanga isa mo ia ma e ke va mo ka fa ia fa ka ia ile paroka ai mana ia le risa po ara e ru parok asaule manu le tati tana nord vanga le restala fa mo le fa mata o le me foi ale sa o le na fa le restala ele fa foi na e palo ta o sa le ia ia the process for ile official foi na palo ko na ia ko aku ia documents e me foi ia pa mau ia oi paroka ia tira e manga o luso makai ia konga vaku te makai a fai ia o lo yero kusola a fai kusola ni sila menga ka wa le exception stamp tabai wa exception stamp nga e fai o pa nga lo tse ko nga paroka e u yo e la kusola sambo o kusola ni sila I'm faiong pa ngalo kusola ngi ya va ko ile exemption stamp le mangua pa ile exemption i ka ko pisa ya e ka o yo sixini samo a fai ko sa ka ngau ngi ya le va ko fa maung yang i ka ko pisa tui sei ko yo o ma ko ya o yo samo e ka wo kirela le exemption stamp le ai o beanga mga omia e mi fui skala na ya ko ya pato bu e lo lista o banga umai le tati tana lo fenga fe mata ele ngatan apalai pe e fatau no tato ni New Zealand e fa pena foi wala le tati tana no la fa fo mai Australia America mai sima o malalangi o je loya fia umai ya tato le no foi fa fo mai Samoa ile banga le tata no ni dai sa o lita vai
ia o fio uma ia sa mo ara isia tunu i Australia, Amerika, ia matatu New Zealand nei, e kauanga o isa mo e le skarai. Man ko i te vai le ngu e whai kula pongo hui le mpoi no paro ka hui whapo. Ia ule te ule wha moe moe o na ua vawe wha umol tato parmene li pasi moe kula pongo. A kongo le o pusisi pai ngā paro ka ia ua pai o pie ro. Se tanto foi tasi le vanga le exemption stamp le na e sau no i stemele i umia tu foi le o lanto uma o citizen Samoa tu sabe te no foi nei pe foi passport New Zealand po Australia o lai entitled lava oi i le vanga le ai le mo la exemption stamp le ele foi na one way wa ko ke ka ko le fio one way mai vai sa mo mo palo ta sa le ta vai o ka wanga exemption stamp o ka mingi o le alui maranga isa mo paro ka ele ro ka mi ke foi mai a faira o sempre stand me foi na era o le ticket le one way ticket e o ko ore mo le se ke ko ka di mo ye e o ko mi le ticket ko foi mai e ka o ke le sempre stand ta vai io o va ia ra va ni va ia so ia ma na ia so ko ia ia o anga ia tulu tunu o foi la ko accepted stamp e ma fai e o ngāru le one way ticket ia ba e vai ia sa mo si mai al paro io mo ko kai mi parang mai o nisi e o mo paro ko o le maro la va nga pau foi ia o so va le o le a paro la va nga pau foi io vai ia sa mo ma fe so lo ai o mo sa o le ka ora nga o le sim system e fu pol ni e ke ki sa wo i ki wo e le wo tiki ai foi nga lo sui pa mo lo pa o i fa mo ni si lo ni ia fa la be ko kon ka pa se pe po ia ai sa le pa ni bi foi nga paro okay no la va ka le la o ai malo la ko sui ka va e umia ka go ia me te la tama i rea ko o si o ka ke i rea lu paro ko e o fai inga o mo kua kal fio so al mare ko foi pai nei ia lo mo i ho lo mo fu le tama i o si le anga le mu mo ri ku maro ki pe kau fa se ga ka mo le maro si o ka inga le paro mo le kuli sui se ka la palo i o anga mi o nga paro sa le alo ka o ki le fa yo lo wi se io fuori non puoi osservare le che già vuoi no ma tai le o le na o ma e te re o nei ai ngo le wa plan la to functions for le fa pi ponga as fa na bole tau mafna fana ma nei va vena puk for le tanto fa le langa e le festo te lo tanto fi fa ngai le foi vai te ma fana e sa o le ta vai ku se mo le fa mana to le tu le ka ko ma te sa mo mon ko ma si ko yu la ya ma ka ko no puk mo fa mo tau sanga ma tu la ma pena ke mi le ma fan sama yo me la le ya a fa yo e o fu se fa mo fa pui ponga po aspa un kula ma pena ya o ke mi angi yo le pai mai o le se ava no mo fa ngai no fa ke le ai ka nga ka o tau sa mai ia pa ve longo me ka po pisa ia wa pa ve so ia ma bo se pa mo po laso ana ngo ke le weekend le pa ngai ta tu pare e fa tai mo pa mana ta mai le tula alo mo le tunu o la lampa pa ao i si vai ngo New Zealand ta ma nei o kilani ile no fangola ile official ta consula o le iai vai nga foi le form se foi na la foto le emaili a me se la to le fia foi na to passport foi le wale foi la to tele malanga foi nga palota ia le leile a fa so ta iane
ya ma ia no io mai la already le foi ia vai ngol tu sfala mai vai na io te vai e ka o ke le o ma Facebook va mau ma de o se ta tu no nei ia a fo foi no kus fola ia foi am so ka mai ka ko ofisa ia o ngala fo ku le fo ia e pa vea o ngi aso le meli o pa vea te vai ia foi ngala fo ku mo se meli ele fo pa kumu ia o document lo kuskola kuai o pa na o wata ia la fo mai do e va vea kasi alua so e mo le ofisa ia process lo kuskola ma ho i so te inga i me tau banking i ngol online i o pingo pia ia i so te inga va vea ka ni on porta vai ia mo e so so ni mo ngai o ka ku ma lo fa te tele mo le fa fo mala tino le ola mai alpo kala mana va tu le telefoni ale fenga consula ma lo ofisa e fa so ta ya ne ona mala mati le ni so maenga ia ona va ne ngano le tino e lo ma pula val tau longo le fenga consula so so le fo ma si fo i le vai fo ka ku lo la mai sa mo e fa ta wane fa mon mole i go fa ka ia te vai sa ta o si ta tu ia e hu la sa undi fai nga paro te mo wai se fai nga maro te ia e fa mo me ia ka ku fa pone e lo to so swani e le mate tu pe fa moria ia au fu pa e le nga pi ona pa mana le vai so mo le vai te vai ta po karam le si le ki ta tu no pa to win alo fa te le fionga le consula mo le time ni foi tai au le tu no man fa fo mai tu si le lalo il telefoni le fa mole o le office o le telefoni te moile le fenga consula mo no office tolu tasi lua mo tatou le lala ia kilani tatou le fa foto o kilani Waikato Wellington ma le motu saute mai si vai o mai fa nga mai code number o iva ma le tolu tasi lua o na mawela se fsani fa mal na tele na nei vai nga pe ona tau le fenga consula after le fenga fa mata mole taimi le tai amar po kalami mo ia fa nei aso. Ia, whafte tēnei te vai, e mis fo i tātou leitio no le mau peo rea manoa, mo tātou ofisa kotula, ia, mia fo i whenga i mtofi mtiute, e mesere, tā po ingo se tātou tunu, tu e whi lai fo i se aso i rumo, so i fu ia. Le whenga kotula o le malo sa moa, le whenga whemata, le malu, tofi lau, por se lue wha po, mara tera noanga nei tai au na te fa manatu ia te oe tolu tasi lua se va nawe vala mai fa foto o kilani ona fa nga le code number o iva tolu tasi lua tara po kala mena ma le fenga consula nei tai au